Ameni, 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 ameni bobaba, nomama nentombi nensizwa. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Bonga kakhulu bathandekayo, ngiswele imilomo izinkulungwane zokubonga. Ngiyabonga bangcwele ukuzwa imvuselelo engalolu hlobo. Bonga ingane zenkosi imkhuleko yasekuseni, bantwana bakaNkulunkulu bevuka bakhulekela wonke umntwana kaNkulunkulu. Bonga bathandekayo ukuthi niyasikhulekisa, niyasisondeza kongabonwayo. Siyabonga bathandekayo. Kuningi esikuthola la bazalwane okusivuselelayo. Ngithanda nje le group bazalwane, ngithanda amaqiniso. Ngithanda le group ngisanda ukungena bathandekayo. Ngisanda ukungena kodwa ngibona ngathi le group iphokophelela ukuthi abantu baphenduke baye ezulwini. Iphokophelela le group ukuthi abantu bazi iqiniso, ngoba abantu kufanele ukuthi bazi iqiniso. Abantu bakhohlisiwe kakhulu emhlabeni. Manje uNkulunkulu uhlanganisa izingceku nezingcekazi zakhe kule group ukuba bazokhuluma, batshela abantu amaqiniso. Amaqiniso njengoba enjalo, ngoba iqiniso libhlungu kodwa iqiniso liyakhulula. Masiyofa ngceku zenkosi siwakhulumile amaqiniso, siyongena ekhaya. Kodwa masishumayele ivangeli lokunconywa ngabantu, singanconywa uNkulunkulu, ngeke siyongena ekhaya. Shumayela ivangeli lokuthi ukhulume kahle, shumayela ivangeli lokuthi ushumayele kahle, kodwa ubujabulisa abantu uNkulunkulu engajabuleli, kuyizeleze lokho, kukubhubha nokukhala nokugedla kwamazinyo. Bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Mina ngiyambonga bazalwane, ngiyambonga. Umoya wami uyajabula, umoya wami uyathokoza kakhulu kakhulu. Siyabonga bazalwane lama group lawa ukuthi sivuseleleke, wazi nokuthi hawu, kanti bakhona amadoda abasalibambe kanje. Hayi, bakhona amadoda mina bese ngithi impela hayi emhlabeni, ngoba selewuzwa amadoda nje abantu abawobaba bakhuluma nje izinto ongazazi. Uma umuntu ekusukela, uma umuntu ekuzonda, uma bekuthakatha, uma emsebenzini kunjani, uma umakhelwane, uma emshadweni wakho, izini lezo zinto, ngoba zonke lezo zinto ezala emhlabeni. Umkholo uJesu uyokwenzela konke. Noma ngabe izitha ziyakuvukela, umkholo uJesu uyonqoba. Into ephambili ukukholwa, hayi ukuthi sole sishumayeza sitshela abantu ukuthi uma abantu bebazonda bazobanqobela. Sitshela abantu ukuthi kholo uJesu, uJesu ahlale kuwe, na uhlale kuJesu, uzobona ke usuhlelwe manje inkazimulo yasezulwini, umlilo wasezulwini, konke kuzonqotshwa. Mawuhleliwe uJesu, ufuna ukuhlala uJesu, uyeka lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Hayi, ngilizwile ivangeli likule group bazalwane, hayi ngilizwile. Mina sengike ngifisa nje Nkosi yami ukuthi engathi ngingababona nangamehlo labantu abakhuluma la. Manje kusuke kube buhlungu ngoba uzwa iphimbo nje abantu awubaboni Nkosi yami. Kube buhlungu ukuthi hawu Nkosi yami, kube ngiyababona Nkosi yami. Ngichawule nje, ngichawule Nkosi yami, injabulo. Siyabonga ngane zenkosi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Swela imilomo bazalwane yokubonga. Nami nje nginezwi la nobufakazi nje obuhambisana nezwi. Ufakazi bami ke bazalwane ukuthi uma sesisindisiwe bazalwane, uJesu esehleli kithi, nathi sesihleli kuJesu. uJesu uthembe thina, uthembe thina ey'ntweni zonke. uJesu uthembe thina, wasuka wazohlala kithi, nathi sihlale kuye, ngoba enzele ukuthi zonke izinto ayifuna ukuthi zenzeke la emhlabeni azenze ngathi thina singabantwana bakaNkulunkulu. Uyazenza ke bazalwane izimangaliso ayezenza uJesu, fanele ngabe namanje sisazibona ngamehlo zenzeka. Fanele ngabe sayibona namanje zenzeka bazalwane.
ziyenzeka ke bazalwane ukhona futhi omunye unceku yenkosi la ikhulumile bazalwane ukuthi angikanazi ngamagama ikhuluma ngokuthi uthi uNkulunkulu celani kimi konke uthi ngizonenzela. Ngempela ke akukho uJesu bazalwane angakwenzi. Mina ngufakazi, ngiphakamisa izandla zombili ngufakazi. uJesu akafuni. Yikho lokho izwi lenkosi lithi nendodana nobufakazi. Umntwana kaNkulunkulu uhlala nje nobufakazi buphuphuma nje ngoba iminute neminute i-hour ne-hour uJesu uyabenza ubufakazi kumntwana kaNkulunkulu. Manje ngila ekutheni bazalwane ensindisweni yethu ake sihlomeni ikhali zamandla kaMoya Oyingcwele njengoba esho lapha abaseFesu 6 uthi hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Sihlome izikhali zonke zamandla kaNkulunkulu, zonke zamandla kaNkulunkulu ukuze sibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane ngoba le ndoda yona ewuSathane ayinawo amandla, inamaqhinga. Inamaqhinga. Bazalwane ake sibambaneni singamaKristu. Nampa abantwana bakaNkulunkulu ekuseni intathakusa baye bakhuleka bazalwane. Inhliziyo yami yajabula yathinteka. Manje bazalwane masibambana ngalolu hlobo bazalwane ake siphokophelele manje ukuthi suqumbe phansi umbuso kaSathane. Suqumbe phansi ngempela bazalwane. Endaweni okuyo ubheka ukuthi uSathane udila ngani, yini uSathane ayenzayo endaweni ohleli kuyo, emsebenzini osebenza kuyo ubheka ukuthi yini uSathane abusa ngayo la. Uyiqumbe phansi. Uwedwa uEliya wayeyedwa ebonakalisa ubukhulu bukaNkulunkulu kubapostoli bakaBhali, kubaprofeti bakaBhali. Wayeyedwa. Akuphelile isikhathi manje sokuthi uzozwa uJesu ngoba usenkonzweni, uzoblesseka uma usenkonzweni, uzoblesseka uma unabafundisi. Siphelile isikhathi. Wakhetha uJesu wedwa. Manje phila ubuKristu, uphila amandla kaMoya Oyingcwele okumelana namaqhinga kaSathane. Uwedwa la ukhona uNkulunkulu kubeke ngoba ethembe wena, noma ngabe usemsebenzini uNkulunkulu wethembe wena. Mina nginofakazi obuningi bazalwane, mina noze nithi nginamanga. Nginofakazi obuningi kabi, uNkulunkulu sengimbone kakhulu kabi. Sengiye ngithi mina noma abantu bangangigcoba ngamatshe mina njengoStefani, mina ngiyamazi uNkulunkulu. Amen bazalwane. La ukhona noma ngabe ukubeke phi la ikubeke khona, ukubekela ukuthi melana namaqhinga kaSathane. Ukhuleke ubiza uNkulunkulu awachitha amaqhinga kaSathane. Uyawachitha ngempela bazalwane. Kuke kwathi la eOrange Farm umama lo wase-Orange Farm ngekhohlo ukuzisho Nkosi yami uGogo Matekwane la eOrange Farm bazalwane ke kwathi la eOrange Farm kwafakwa amaphepha la emizini nasemizini masuwafunda lamaphepha kuthiwa kuza enye intombazana ngazi uBeyonce kuthiwa inkosi yeyifebe. Kuthiwa lenkosi yeyifebe iza la eOrange Farm kukhona omunye ubaba ovule ibha enkulu, ibha le bha lena inanemoshari eceleni kwayo. Uyayibona into enjalo, kusho ukuthi ufuna nje ukuthi abantu bakaNkulunkulu baphuze bagwazane badubulane bafe, athathe afake ayisini emoshari azuze imali. Awusezwa kuthiwa amaphepha masuwafunda kuthiwa uBeyonce uyeza uzovula leyo bha leyo. Uthi bonke abantu besifazane abazobe beze kuleyo bha leyo bangaqoki bahambe enqunu. Ngathi mina la ngikhona la Orange Farm ngathi hayi, ngathi Orange Farm ngathi never, ngathi ngabe ngikhonza uBhali, ngathi never. Ngabe izintombi zami zikhona ke intombi zami mina egcwele uNkulunkulu oma kuthiwa khona oMaria, hayi zikhona kuye ukuthi uma sesihlasela sesiyobhoma amabhilidi kaSathane ngiyibiza ngithi asambeni zilandelana imonto zithi sesiyolwa ngempela sesihlabelela kancane sithi akahlulwa lutho uJesu, akahlulwa
lutho akahlulwa, lutho Jesu akahlulwa, lutho. Yabona masasihlabelela kanjalo, hayi sesihlomile sesiye khona. Safika lapho sathandaza sayale sangena kulo bhaleyo sehla sisho sinandaba sisho sithi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, sithi ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, sithi siyawudiliza umbuso kaSathane, sithi sizobhoma amabhomo onke amabhilidi obumnyama kaSathane, sithi siyashisa ngomlilo wasezulwini, sithi phephisa uluntu lwakho Baba, sithi phephisa abantu bakho Jehova, sithi thumela amandla kaMoya Ingcwele. Sikhuleka besibheki kugcwele ngaze ngamangala ngibona namadoda amadala, ngaze ngayibuza enye ngithi baba ngalesikhathi ufunani la, wathi hayi sizobona uBeyonce kuthiwa uhamba nqunu uqimbile sifuna ukumbona. Ujatshuliswa ukuthi uzobona umuntu ushiye umuzi wakhe, ushiye ingane zakhe, ushiye inkosikazi yakhe, uzobona nje ngoba uzobona umuntu wesifazane nje ukuthi uhamba nqunu. Amandla obumnyama esono. Sangena sakhuleka qede sahamba. Kuthiwa wafika uBeyonce ebusuku ngo-12 ngoba ufika ngo-12 la ifika khona. Kuthiwa wafika egodo, kuthiwa egodole egqoka ingubo yokulala, embethe ingubo yokulala egodole ethi ngafa. Kuthiwa wabanjwa wafakwa emotweni waphindiselwa emuva wahamba. Awuzange ube khona lo mgido kwakoze kuse kufa abafayo, awuzange ube khona. Kwathiwa yeyi ngempela asazi ukuthi kwenze njani, ufike nje segodole sembethe nengubo, asazi ukuthi bekwenze njani, azange kuze kube nomgidi, akuzange kube nalutho. Kuze kube namhlanje lo bhali ayisebenzi, kube namhlanje lo bhali ayisebenzi. Sayivala ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. New Year Eve ngo-New Year kwathiwa yeyi kuyogcwala le stadium lena, sabona ama-truck ehambisa utshwala. Kwathiwa abantu intsha kade ishaya imshayelwane unyaka wonke, inamagroup ishaya umshayelwane unyaka wonke, manje ibishaya umshayelwane wotshwala, Hey ngempela utshwala obulaphana, hey nangempela sawabona ama-truck eza eduma, ama-truck elethu utshwala emapakini, eduma ama-truck elethu utshwala epakini. Hawu, ngithe ngibona ntambama ngabo-7 kwaphithiza manje la elokishini, zaphithiza manje iy'ngane, kwahla kwenyuka manje, ngathi kwenzakalani? Kwathi hayi lapha epakini yeyi ziyaduma, ngathi azizuduma-ke la ngathi azizuduma. Kwathi mazithi 11 o'clock sashona khona, safika kugcwele kungangeneki, sadudula sangena, sathi ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu wasena, sakhuleka sayale saqede sabuya. Mase sizwe ekuseni bayathetha, ngiyabezwa bedlula la estradini, abakhulumi ngisho ukukhuluma bayithulele, bayathetha bathi thina asiphuzanga utshwala bethu, thina ekade utshwala. Amen bazalwane, ngiyaxolisa. Bathi thina siphuzanga thina utshwala ekade sibugazathela unyaka wonke, thina sishayelana ukuthi sifuna ukudakwa. Kuthiwa baphuza utshwala kodwa kuzange kudakwe noyedwa. Nalobo butshwala bahluleka obuphuza, azange bakhona ukuphuza bonke lobo butshwala lobo. Azange kudakwe ngisho, bathi akudakwanga ngisho yedwa. Ngaba bona-ke vele bebuya mina kwangadakwe noyedwa, banjengoba kade behambile izolo. Banjengoba bathi sazile ukuthi kungena lokho kuzokhuleka lana, sazile nje ukuthi ngeke sidakwe, ngoba vele-ke bayazi ukuthi nje ngiyabakhulekela. Amen bazalwane, ngisho ukuthi bazalwane ikhali lezi ukuthi la ukhona msubukela nje uSathane danse, la ukhona bheka inyanga, la ukhona nezangoma ayithuthe ayihambe, musuhlala nenyanga nezangoma ayithuthe, zithuthiswe yini umkhuleko wakho, kodwa hayi ukuthi uyayizonda. uNkulunkulu ukhulumile ngezangoma, ngisazokhuluma futhi ngaso, kodwa ngisho ukuthi ayisuchachaza, akuphupha izangoma azithuthe ithuthiswe ukuthi
lo mzalwane mayikhuleka la kuphupha into zethu hayi ukuthi isithuthi sokuthi uyayizonda abantu bakaNkulunkulu laba kufanele sibazonde abantu bakaNkulunkulu laba bayingenelwe nje imimoya akufanele sibazonde futhi kufanele sibakhulekele baphenduke ngisazokhuluma ngelinye ilanga ukuthi uNkulunkulu utheni ngezangoma kodwa mabathuthiswe ukuthi nezinyanga zithuthiswe ukuthi imkhuleko yalomuntu iphuphisa into zethu ukhuleka nje ungasho lutho endaweni la uhlala khona akusuduma izipoti kubulalana abantu wena ukhuleka uqalekise yonke into kaSathane la uhlala khona azi nje uSathane ukuthi lapha ya asiyi laphana ningaze niye laphana ngoba imkhuleko yaloya baba noma loya mama noma loya gogo inzima iyasishisa ngisho ukuthi ke bazalwane la ukhona bheka ukuthi yini uSathane tadila ngayo makune sport la ukhona khuleka noma yini ekhona lapho uSathane adila ngayo khuleka amandla obumnyama kaSathane amaqhinga kaSathane uwaxoshe uwachithe siyonqoba ke makunjalo bazalwane ufakazi njengane zenkosi ngoba lana siyakhana manje bazalwane onesikhala kasilethe bazalwane hayi ngoba kukhona ongcono ingane zenkosi akekho ongcono la kwakhe umsebenzi kaNkuluNkulu manje la kwakhe umbhoshongo yezulwini manje la ngoba solesibhekana ukuthi kukhona ongcono kukhona njani kodwa uJesu uyabuya onento bazalwane akayikhiphe ushilo omunye ubaba la ngazi noma ubhuti wathi ongasaphendukanga kule group wathi usekude wathi ongasaphendukanga wathi usekude ngempela ukuphenduka ngoba yini amaqiniso ayabekwa sibeka amaqiniso kule group siqede siphana ikhali lezi mntakaba bengikupha zona namhlanje ikhali thatha qumba phansi umbuso kaSathane uSathane akasujabule endaweni la sikhona singamaKristu akasujabula la uhlala khona nje i-extension nje la uhlala khona noma i-area nje la uhlala khona akazi nje uSathane ukuthi angidlaleli lapho ngomkhuleko wakho nje qumbe phansi umbuso kaSathane ukuthi ngempela kwakungazodansa sifebe kuze kuse la ngihlala khona ngikholwa ngumntwana kaNkuluNkulu kwakungeke kwenzeke ungalifihli ivangeli azeke ukuthi mangene lona into zethu zizofa zonke make kwangena lo hawu phelile bazi abantu ukuthi noma ngabe ngiphetheni noma ngabe ngiphethe utikolojo noma ngabe nginenyoka make kwangena lo emzini wami iyafa engena engathandazanga ngoba yini uJesu uhleli kuye naye uhleli kuJesu ungivuselelile lo baba oshumayile kanje Jesu uhleli kuye naye uhleli kuye hey bazalwane siyabonga ngani zenkosi uNkulunkulu anibusise phinde anibusise siyabonga konke enisenzeni enisifunza ngakho siyadla bazalwane siyasutha kumoya egameni lenkosi amen